Maroen. Yay. Also, like, but when you know, feel bad, the go to share the friends, more life in your one. Even though Lore, these are several purpose. What do you think of cutting off the friends in your life? I can so feel status or cut off. Nakung keep distance, but when I meet them, Rasan over sharp. But there are times sure I feel like cutting off because we keep a lot negative. O phela so sala jajulu tja gago go ra go ne go raska go le burisha without the but mo keeping this person always bringing your soul down Or how much the achievements Lena go check chara like Lena achieved 1 2 3 like I celebrate the low simple things e mengwe tlo re ke bona ke sa jonyala ya mothar congratulations but congratulations le nna molageng ya hala congratulations yo ngwanyana mma go mamang yo le shile la bo mama bokoloti as a competition like such people, why should I keep them closer to me kariante so why nkare swana le wariante so mkhatla o mo afotile bokae like why motho a mohuto ke mme ya gaufi le nna jang hello, I'm getting married. Obviously, I've been planning for long, for decades. To graduate, instead of a friend. Like, why? It is me. And then when you're doing what happened to Ragole Burisha? Like, we will let this thing up. Was it why about the main character? I can see. Important, the guys. Not all the time. Let them shine. Maramuta, Hilary. Like, cutting off it least again this person negative it's always about them so when ga wa gafa so ka ne monagano when o santse kwa ka bona ebile mohlomongwe di graduation tsa ngwana tse nyanyanyanyane ngwana wa kepa o tlo tlatla go ene gele ka mogwena ke le gwa he a o tsebe ka nna we ni fotek when you must be the class, look on the remote cavacalan, the hey, or I come motor. Hey, Matalano, very good, Mahato, very good. Mara, Mara, hey, our happen maintenance, how call you, Haro, I know. That's a like fuck off. Hey, could get off a tabula razan like Frosipel like a wax at Solo Gujira Raja. Hey, lifespan. All of a sudden, our Tomokama Tema, the lifespan, I go. Yeah, better alante. Bambudicele tang, camre. I also get any kill. When you're going to wait, weba fantasy, where a Santa Wojile, and I just sharp. But to Baba bit in a Sarah would say, yeah, now pallet Upala Batoba Sante Meta Soba Rasha Posanjor Meta Karki Meta Matipa no la truly meta Mekamo. They always have this like something to say and a bed. Even like Muta, about to cocoa to take a fantasy banyakan. Whatever you try with you, Narizal school about Tatalaban. Nah, I want to go to now. How crush it about my son? So, when I love to friends, they are closer to you, and then keep these people about negative. So, how can you keep them? How? Because by make a show wanyama.
ga o se batletše mo lifeng ya nena motho a ntira je ke le lemošeng nna ba ntsene bot nna gale ke ya toropo mo sa le Butterfield nna ke tseba Catbird Can't talk. Checkers Shoprite di sa kopane ke motho ke a mo nyesha te tlhakola ene ba ne go timela ke ene dithoele ba telela ene ba go telela jang go nyaletša batho ene lena le tshenya ka re le tsa go magola rena bo mante ba hlakagale go sala e gwa mama ile wa mama ka re la mafelo a tse tata go ga botsanya magola sala fo gona go le mae kereka e teka ka matsogo a ke sena mante nna but ba sa shuana bole ja go magola rena ba gale dilo di change ene sa sinya ka rena bona ba go mane dan go di mare lena le ne tsala ba sa tswa ba shuana a bo magola rena gala go bula ka diranta ba le di plata ke nka bo ma go bana ba tlhalose Ba hloka mona distance. itjalo ena ba gola we a wa lekera a senka hira trekere nna ke tsena kae ke ra bana bua ke le wa ronya go leo bathong Ai. yo ka re ka mejara teng go fo direga kwešiša, amen. e nngwe ke go jela batho fase You don't have to keep such people. and they will always like I agree with they will make sure I agree with ba re no keep your enemies close. o tlo go bolaya nto a e bereke iriela mago lena le sepela le difola le jelešo le mantšu a mabe lena le ne pelo tše mpe lena a la loka le peu tše mpe ke ya gona botatago lena ya ba rote selo peu tše mpe ka kustere o magona ba balaile ko go ima ba buile fela motho a negativity a nyakege hey mara gano ke for eng this bad this bad and sometimes how bona re nke mo and wa bona batho ba thabile ne me bona di wrong tswalela mo Homola, and it's okay. wa phikoko khotla botheje mo ditabeng tša batho a ne tša gago montshego le yena ke ra bona sure o tlo mo khipa ba motho mo huto ile friend ya gago so it's okay and with go na what this friend ba go nyaka go robala le banna le monna ga gago o ne friend le mosadi ya gago o di khipa bjang jana je ene ja go bontšha go la tša lo rapela mosadi ya gago ka mahlo ke ra bona what the hell it doesn't matter le go le gay ba go laetša gore mfo sona la gore ra le tsoma lone and o ne re ke bakgotsi ba gago so I ka gender ile ya ka sexuality these people ke soul e ka moteng ga ka ma Moya wa loka. moya wa sona ke tiono ka ba isheno keng hey wa fakit